Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki laitali kishna traikam jong ke KSU kebakentup ke KSU Laubak Border Area Circle, KSU Balat Border Area Circle, buat ke KSU South Empire Circle, mendak sengi ke khatwe tarik unai luar hajar pesau kala penong ya ke jingwa bana, haman laki ofis sarkar, kidong kithan buat kishnong bahap apok ke Mau Senram Block, East Khasi Hills District. Ke jingwa bana jong ke seng KSU ke dehalor ke jing sengap menti ke sarkar, ban kentiu kerdano e ke Mau Senram CNRD Block syaka Civil Subdivision, ke baka seng kaladawa bat shimru e ke sinjam ban pakhang office hakini ki benai baladam. Nakaliang ubak bon san snaitang Presiden Balat Border Area Circle, bat usamla sambor lang Shabong, Presiden KSU Laubak Border Area Circle, habakran syakilat patai kubor kilaong, baka seng kan omsyong klikti, kan yai buat dian yang negakam, balada ke sorkar kadang sengap menti, ke seng nang ni syakmat, kandang penjur syuk-syuk ya gijing yaki. Malah ofis siwa deh setelahnya. Di untuk belang mana sana nai. Di hadirin ba nakaliang dengan kasang nila po janglai tadi di circle nila pelong ini ke jengi bandawa pun ketiu kardano ya kamu salam blok syaka civil solution ni ke jimom patio ke jim kingsting jongki bor badi baik tungka serkar ni ba kamsyamla pensengap ane kamsyamla patio la ni kampat syamla pendidak kan isin ini nakano galanti ba ninyo banyak keren banyak pembaik lah jangan ni ba bantah kalau jangan ni isu ke miso manong ba serkar kahapan khot ane ban respon employ amar ba ada kanya isngap kuman kumni aliang jungi keseng miso ban shimru dikiwi kisinjan ki ba kham tange man pan peskor ya kan ke serkar ke belada kelut balik kuman lah daki bun senam bat kham tam kan ki jungi ki isu jom kini ki lai tili ki circle bat hadi jingi dan kat jom ki isu service kasih district ye lada kam singap sa hisen in pen peskor ki ya ka sarkar ta ka bashim ki sinjam jingi ki batek ki batange Pelong ya kada kasni kum kasni panin wa ya ki banar kama ki dong ki jaka ki bahap apa jong ka masram blok ki brokwe bat ban penjur la ban tembiang ya ki jeki jong kaseng ho jong ka jingdwa ki solution na kalian jong kaseng yang sasina syang takat no jong nekam angkat berkina lam ki basik matui bat dia mata man pakaran don ketika jing yalang jong ki nong sinsar snong dan ya ap ke bakarai na kalian jong sinsar snong ki sim bat ni hap ni trelang bat kene ki kenhun jong di nong sinsar snong nang man klan kene ki jing ki jong napta ki jingdwa ki solution ban ketiu kodan na ka blok syaka solution